Warga emas yang tinggal sendirian kini boleh dipantau dengan lebih baik lagi melalui sistem interkom baharu yang dikendalikan oleh Palang Merah Singapura. Dengan cara itu, mereka boleh mendapat bantuan dengan lebih cepat tanpa perlu menggunakan telefon bimbit. Sistem baharu itu yang dipertingkat dipanggil Pemantauan Rumah dan Elder Care atau Home Plus 2.0. Ia terdiri daripada interkom, butang panik dan sensor 3D yang mengesan pergerakan dan kehadiran manusia. Jika bantuan diperlukan, terdapat kira-kira 160 anggota terlatih masyarakat yang akan memberi bantuan sepanjang masa. Lebih daripada 1,200 warga emas kini melanggani perkhidmatan ini yang berharga dari $50 sebulan sebelum subsidi. What we notice is sometimes when there's an inactivity, we are not able to get in touch with our clients. So instead of waiting for a community responder to go down within 1 hour, the one-way intercom will be able to help the seniors by getting the call center agent to initiate a call in, so that at least if the seniors call for help, they will be able to communicate and then make sure that the response are there. Palang Merah Singapura juga melancarkan program mendekati warga tua yang bertujuan menggalakkan penyertaan aktif dalam masyarakat. Salah satu caranya ialah melalui kesukarelawanan warga emas. Selain peranan penjagaan langsung, mereka juga boleh menyumbang kepakaran profesional mereka seperti perakawanan atau pelatihan.